Kesodet sikari ronghang ahin pen EM recharge tok bi aphan kirap ka chohang. APHLC ingdeng trok mahang ke thek arni rat amai pi keman. Kesodet sikari ronghang ahin pen EM recharge tok bi aphan kirap ka chohang. Ar koi ni phai inkore ke thom suri hini rang kora player ni inkore trok nonglor bogori MSC constituency angkang rong teke himari ronghang arong amikar sikari ronghang paralyzed keso ajok EM recharge tok bi aphan kirap ka chohang. Pirthi munit akayalong akisung majokta chinini komentuluni kisung ki phoji lapen konat ke dama holuni kisung ki phoji lason se sikari ronghang lason kam chongdan bom dam bom mahut rong teke alang chona long pensi keso ka cholong loklo keso cholong lok pen hospital along ta penang anse chelanglo lapen karbiaron ta chelanglo lapen mondir along ta penang an chelang pon olo sitami Mimi derlo pining an ke ningkan plik an nang pleng elo sitami un ilang nona bangke nililam anta puding haglo sikari ronghang ke achorta awe lasi memuchot hospital along an se chilang dam lang pusi sikari ronghang pen EM recharge tok bi aphan kerap ka chohang nangra vek tha pusi chuningri padikrim jongsi nangra pulote nilita apora hot nangliphan nangmatha dunji puta sikari ronghang pen ningjepon hagyak pa chale kiso gala nikeng niri kiso lan chot angke nang kiso data puthakan te nang li kumasan lo patun ri kang tung ke angrap tha la EM tung ha na sa tung pang sa tobi dak ये तुम डथौल हला MDC है लाफा EM है रिचार्ज तो भी है लाफा से कि निंगरी जी को निंगांगे है पहिता आज ही पहिता लाफा से कि निंगरी जी पुलो निंगरी अल्लाह है निंगरी लाम मता निंगरी ता ठीक ठीक चल निंगांगे लाफो आनबेल Ini tung bang trok ba enila nile itu enila oh lasana jalo satu APHLC ingdeng trok mahang ke thek arni rat amai pi keman Nipa inkore si inkore hini lapen inkore ke thom ni thoma pharman inkore trok APHLC rat charia som amahang ke thegani ke paman ponalong ke josi rat amai pi ke pado lason si bokajan sab division angkang mate lakha inkore hini sarupathar MSC constituency ke parlo angkang japra langso jutang aklamalong ingdeng trok all party his leader conference APHLC amahang ke thek arni ke paman pon Labangso APHLC Racharia Song Amahang ke thegani katalom rat amai pi ke paman ponalong aluhi sarpo manpen Raju Deuri Guwahati advocate APHLC TDP amai phu Jai Kathar Rajesh Tiso Bikram Hanse Sarkiri Rongphar Anita Mes Bapuram Terang APHLC spokesperson Angtong Tikathar Forsing Timung Samson Teron Rita Kramsapi Atum Pen Chenglok APHLC Racharia Song aphan ke Khroy Aradatum Chetongdun Labangso APHLC arada maipi ke paman ponalong nihang nijang pen pangrum pet pen kadugabe pangsuri troksi jose arada muluk chitongdun lapen pini ka chitongdun arada tum APHLC arada tum aning karong aningkang sam mesen mi et pen pachun pon MLA ho assembly resolution enangi gedi Parliament lom dam rapet nangi gedi hadak nang pehandun jo nangi gedi hala bangkrep li bodi MP do bangkrep ke thom tum nang pehandun jo nangi gedi nang pehandun jo nangi ponte elam nang pe kroy dun jet nala non alang litum balam nang kroy dun jet lo la posi litum ta alliance along gedo do RDC Rahul Gandhi bena ponchi tong thu atumidik Rahul Gandhi aphanne first ke pula hello autonomous state wala lipa Lapen siksitul ni tuhan pangtang long pek ni pudeli pudulo. Lapen aku putulang esona bang dotulang Rahul Gandhi apan le puali India Alliance ko man pulo.
alang lili tumpan ke Japon pen motor ka duri tangka maha ka duri polo la si labang so APHLC so mate inglong so kay pan aprang anak ke ponji la pen ili tomatet ka pa jogji pan alang li kadok we kisi aju anarlo to de sang se kang sam cecak des ili tumpan ke klan tu beli tumpan ke Japon kar biang lo kadang atok ano pen tu ili tumasar jay ka harapan pendak nili pen ardi nagi ninga tong pen ka choro pa jirlo la pen APHLC central committee lo ke klan ke dam acek arpu ke do abang pu bang pi ke cenglok pen cenglok ha cultural kado kawe songjap pia phanta nili hen pen amut PC ninga klong pen choro lo la pen choro pa jirlo manga bang pang apor ngi pia po APHLC ke manga nili ceng nang ki somarni anu tin pan amen param pen ka choro bang ke apor dang uji posi aning kan pen hala soni pen dak pachi he pen hanangi pulo kado we pan choro bang lo ka don tang lo ka kroi tang lo la ke asia so ke manga lo ke komat ni aning sam seji pu ka avelo I would like to thank our honorable chief guest sunong e ponji pulo tangte kadang ni tum pan humri no nil tum la bang so bang nang pali dumpo non bang kala ke il tum la bang so amai kijut pulo doglo la bang so mai judet lo pulo tangte tum rok rak pen kache thang du balun se ko ben me lunar julongji aslo bang so Ajujiako, Edom Central Committee, Joint Secretary, Dipen Rongpe ke Haibansi, He have been Board of Thanks ki Japan, Ili have been Chumong Ponelo. Dipen Rongpe, Office Secretary, Alang Haibansi Board of Thanks ki Japan, Johan Ponelo. Laso dat lokrodan delikom APHLC, asime ke dangdora, kadang so semero, kaduk kawe ke hang. APHLC bangga sapa et bang si klaim nang ibu si kipu. Inghan lagi cinglul ada sapa et ke lidet boleh lah ke. Sir, tangte social media long ko recording ke viral tu MP election delo tangte angtong ti kathar phan hek loji bukan hok lo. Ni litum lagi ningje ji. Ni li lagi ningje kali. Ni tum APHLC pengen ningje ji lagi. Mampu lagi lah ya bang RSS tu bang eh. No ni tum no. Source ke lo masih klaim lagi tong dundu ulang ni phan me. Sesa lo macohan lo. Kasalang ni phan me. Pagjudun kansu tu malom so iju je yang belar judun ji phan. Lake. Phan chulong ni Liram tu. rohang le jima le alam le pe cek terus dalam karbeng long ini lu. Ate rat ya ron si kroi. Rat ya ron si chini. Lepas rat ke ake man chini. Start BJP Kongres kita tang leader satu pan ke. Mereka man tekelu. Lake rat polisi ke pamang cholo. Hemprek wanji wanwe tai PSLC ansor lo. Has Samson Singh Tiakai district ke mana son thosin non APHLC leadership itu masar jai ke khas ni. Ini tu main je teman Johan lo. APHLC group A group B kita kok yang ring the obo social media long cetak thak nang li klara kan thanji ma lage coba ini li pitap ini tum pini jong se group B B telang hana sort boleh sorse gente nang tum theklong ma media tu lage bang BJP tum ninge poje APHLC group ni group itu poke BJP tu makam lagi la pen RSS bongo sena tu makam lagi tum ludu nang nei ake mang silang nangi APHLC tu bilo makalang phan ka chethang lage rokla ini soal tang thang ini tu long stage na long ini soal long le pota tang thang ini soal tang thang national secretary alang itu kapag je phan si ni tu ma